balang senong nongra ka bahap apo ka parish no thama he ka santar ujamang arya arpsau klia asindan de ka kerteng bapora kam kan Saint Dominic Savio parish nongra ka ban kedup langru ya ka balang senong Maulin Ray ya ka bala IT ya ki fada jong ka Congregation of Holy Cross bat la thoya fada Tovilas ton kom parish peace benikong ya ni ka parish bathmai la on play do Archbishop Victor Lingdo ubri Archbishop ka Shillong Archdiocese dekat ge langru fada Richard Majau ubri Vicar General ka Shillong Archdiocese Father Augustine Kotola uberi parish priest kanok thamai, Father Tobias Khangap kanta parish priest ka opor Shillong rengkat ukui pat kilingdo. Kani kasni nalor kilingdo lawan becemata langru de kiriuniam ki rangba kilong keme ki samna ki habret rengkat ka jiran langru umti rangba ka jela ukonrat ki sangma u MLA ka thani ba Charles Pingrove uba elhek bat ki kwe ki sarkar ki ban mendesaki yakani ka jipli ya ka parish ka thamai. Ba penya sing same CEMKHADC but Kajing pule nakikam jong ki apostol. Haba u Petrus ularung, u Cornelius ula pediang sengau bahaya u, bat uladem haki kijat jong u, bat ulangu ladem ya u. Henry u Petrus ula yeng, ula penyeng ya u bat ulaong. Tu yeng namar ngahiru ngalong tang ubreu. Te u Petrus ula sedang ban keren. Menta ngas ngautu da shisha ba ublei jule shiliang Henry haman lagi jaj benreu ya uta ubating buram ya u bat ubale ya kabadai ulong ubala pediang sengau bahaya u kat ba Petrus udang kren ya kade umensim bakoj ulawan hiar halor gitu baro ki bala sengap ya kaktin bat kiriu ngai na pedeng ki bala ot share ki balawan ringkat bat u Petrus kila lengo namar ba ya ka jing ai jong umensim bakoj la the sei wat haki gentle namar kilyo sngo baki kren daki ktien ki thle nong wei bat baki yaro ya ublei nangta u Petrus ula kren hatu don ubala ban khang lat ya ka na ka bentaban pen baptis ya kini ki breu ki balayo priang ya umensim bakut kum balayo mangi kumta ulah hukum ya ki ban sya pen baptis ha ka kerteng jong uji Kristus.
iwe pat. Naba ka jing it kalong na ublay. Bat yaw tao ba it lakha na ublay. Bat u itu ya ublay. Uta ubom it itu ya ublay. Naba ublay ulong ka jing it. Ha kani lapen pau ya ka jing it ublay ha pedeng jongi. Ba ublay ulapha ya la ukun ba marway siya kapertay. Ha kata kapor ujisu ulaong halakisan ran. Kumba ukpa ula it yanga kumtaru ngala it yapi. Do yaisa ha kajing it jonga. Lada pisumar yaki hukum jonga. Pin yaisa ha kajing it jonga. Tik kumba ngala sumar yaki hukum jong ukpa jonga. Bat ngasa ha kajing i jong u. Ngalayatu yakini ki e happy. Knang ba kajing kmen jonga kandub don happy. Bat ba kajing kmen jong pi kandub long kaba pura. Kani kalong ka hukum jonga. Baphin ya it markeliang kumba ngala it yapi. Omdan kajing it kaba kam kraw ban yakani. Ba ubriu ula bandon. Ba ubriu u IT ala kajing im na kabanta kilog jongu. Pilong kilog jonga. Lada pile ya kabanga hukum yapi. Ngam khotshu yapi kashakri. Namar ushakri tip ya kaba ukan ra jong u ule. Henry ngakhot yapi kilog. Namar kat yakaba ngalayo sngo na ukpa jonga ngalayatu lut happy. Hemshim lajit yanga Henry nga ken ngalajit yapi bat ngalathung yapi bat hindup lej ban sei uso bat uso jong pi undup yaisa. Te kumta kat yakaba pi pan na ukpa ha kekerteng jonga. Unai yaka happy. Kani nga hukum yapi tu ya it markeliang. Ka gospel jong utrai. Honorable Chief Minister Konrad Sama and all other ministers who are here. I'm very happy to see all of you joining today in the opening of new parish in Nongra. I welcome you and we wish you all the best. Hakani kasi ka bakraw, bangiwan hani banpli kani ka parish bathamay, balay nam hakajiada jong Dominic Sabio bakot. Baru-baru ngitip bahaya ka jingiyam unew rukot, uday kana samlarit, Henry bayit belay, bakyar berbon dengan pop, bajuang berbon la kayap banyak kabalik pop. Ai punya saj punya dah, ya kani ke Paris bertemai. Nang ta sisu kani ke si ke bakrau, habangi peli ya kani ke Paris bertemai. Ke Paris kedai kau jaka ke ba, kibriu ke kedua lang ha ke jinga teli ke jinga ke jinga long ke wei. Ha ke Paris ke Jordan berbor ke jinga niam ke sakramen. Nadu ke baptisma, hadu ke jingketiu korin, ha ke Paris ke don berbor ke cihikai niam, ke Paris ke dei berbor ke lat ke lenti banyalap yu Jisu, ya ke ima jung belai, ke Paris ke dei ke jaka ban lepha ya kiwei, ban imha, ke Paris ke dei ke jaka ban cekri yu belai, bat ya ki para brio. Kata kadau ke jingdan ke Paris, ke dei ke jigar ku bakrau tam jau belai. Bat ya kani ke Paris Nongra, la terang malang nut daki prabangai bon senem ki por balalai no ngakan mau ke padang sedang bawan ru ki prabangai kirang ba kilong kemi ki jukeli landon peli ke Paris jongi kat du ya wai meta kasngi ngilap wan hani ban peli ya kani ke Paris pe thamai ai ku belai ya ki prabangai baro ki badan ha kani ke Nongra Maulen Rei ba pilayo ay kani ke Paris bertamai
ublay ka jing suk un kar khu ka do ai pi man la ki long ying long sem ki long pa long kemi ki kun samla ba ha kini ki atli ki shdong ba he ublay un pun kala dur ye pi un kar khu ye pi da ka jing e ka bakar pang ka jing e ka jing kermen kam dam ka jing e blay ka jing e I wei ye wei pan. Decree for the canonical erection of the new parish, Saint Dominic Savio Church, Nongra, East Cassils District, Meghalaya, India. Victor Lungdo, by the grace of God and favor of the Apostolic See, Archbishop of Shillong, greetings and blessings to all those who may require to see this decree. With a view to attend adequately to the spiritual needs of the large number of faithful in the territory of the parish of Nong Thamai, and in consultation with the Presbyteral Council and the pastor of the said church, I, by virtue of this decree, divide the territory of the above mentioned parish and declare erected a new parish dedicated to Saint Dominic Savio, to be known henceforth under the title of Saint Dominic Savio Parish in Nongra, East Cassils District, Meghalaya, India, 793006, with effect from the 5th day of May 2024. The boundaries of this new parish, comprising the northeastern portion of the hitherto Nong Thamai parish, shall be as follows. On the east, designated Maupadang parish and Mauringkeneng parish. On the west, Nong Thamai parish. On the north, Maupat parish. On the south, Nong Thamai parish and designated Madandating parish. The parish shall enjoy the same powers, privileges, and rights in matters spiritual and temporal as other parishes in our archdiocese, in accordance with the prescriptions of canon law, given at Archbishop's House, Shillong, under my seal and signature on the 1st day of May 2024, signed by Victor Lungdo, Archbishop of Shillong, by the order of the Archbishop, signed by the Chancellor. Now we listen to the appointment of the new parish priest. Kachingthung Parish Priest, Victor Lungdo, Archbishop Kachalaniam Ba Shillong, the Kachi AA Ublay, Bagachi Ibit Kakhet Apostolic, Kaching Kublay, Bat Kaching Kirku, Ya Unong Yatray Lang Ba Ie Chungi, How Jesus Christ, Reverend Father Theophilus Sotun CSC, the Ganega Shiti, Natung Yapi, Kumunong Sharai, Ya Kaparish, Jongodo Dominic Savio Bakoy, Nongra, Shillong, East Cassils District, Meghalaya, Bangai Yapi, Yakajing Sharai Bapura, Jogiman Siem Baro, Kibahaganega Parish. Rengkat Baro, Kibor, Ki Ikhtiar, Ki Kamram, Bagiching Mantoy, Katkum Kaan Balang, Bat Kidustur, Bachudon, Hakachalaniam Ba. Nalor Katang Apan Kamti Yapi, Ya Kaneka Kam, Hakasantarik Uchamang Arhajar Arpusao. Pin Pentray Kam Yakabor Parish Priest Chongpi, Nadu Kasantarik Uchamang Arhajar Arpusao, Hadu Bandapan Bait de Kumwaipan. Lahir Shillong, Rengkat Bakumuhor, Bakajinsoy Kateng Chonga, Hakashitarik Uchamang Arhajar Arpusao. Menta hadir Melayu Sengau, ya Kachingthung parish priest, ban election jog parish, ngakot menta yang para Theophilus ban clay ke juban lang, pi jar habduai nak beta jungu, usa clay juban lang mu marway, imdan kreder syuk mengi, mu usa clay juban lang marway, nak ni kaching clay juban lang, jong kaching ngej. Nga Reverend Father Theophilus Sotun CSC ngangej kem ban nga pla yaki eke baro balakan thup hagajing pla gajing ngej kumne ngangej how way you blay
ukpa badan bor baro unong thau ka beneng bat ka khendeu bat jong ki ke baro ki bangila ban yo i bat ki bangim la ban yo i bat hau wei utrai Jesu Christ ukhon mamar wei jong blei bat balakhana ukpa nadu ka bom jukut ubau blei na ublei uba ka jing sai na ka jing sai ublei basisha na ublei basisha yau balakha uba sem la thau uba ka ju ka jing long tan rai kumukpa daw bala thau ya ki baro uba na ka benta jongi ki briu bana ka benta ka jing pen im yangi ula hiar na bneng bat ula longdo daw mansim bakhoj na kamare thaisati bat ula long briu lasa narpnaro yo na ka benta jongi ula sa leben hapo Pontius Pilatus ula yap bat latet yo bat ula mi pat ha ka balai sni kat kum ki jin tho bat ula kiu shabneng usong ha ka monukpa bat un sawan pat da ka jingdon burom ban besar ya kebaim bat ya ki bayap kahima jong u kanom don jingkut bat hau munsim bakhoj utrai uba a jing im uba mi nau pa banau khon yau balamani bat burom rengkat baduk pa baduk khon uba lakran da kinong ya thu lupa bat ha ka balang ka balong ka wei ka bakhoj Katolik bat apostolik ngapla ka wei ka baptisma na ka bata ka jing map ya ki pop ban ngak mi lanti ya ka jing mi pat ki bayap bat ya ka jing im ha ka pathei ka bandang wan amen ngabat kem triang ya ka tabaro ka balakan thun ha ka ktien ublei ya ka bala tho ne ya ka bala ai pateng ngap diang ya baro ka jing sisa saphang ka jing ngai bat ka akor long bri man briu ya ki bala pen sisa bat hikai da ka balang laha karukom ka bas ngop hing nelang ba ka ji hikai ka bajulong bat ka badai hok khamtam gitu ke biyadai bat ka jing maya jong ka balang bakhoj ukris ne saphang ki sakramen jong ka saphang ka jing na jong ka ukris bakhoj bat saphang ka jing long khli jong bishop ka rom Hadirin Bapak Sengal, Pertiwala Solaklai Jubanak, mentau sign ni kini ke dokumen, mandong ai, kot angut bandisaki yang ni, kot kes barang balang jangan ni ka, balang sinong hani, jangan ni paris pertama. Hangani kapor nga Most Reverend Victor Lingdo Archbishop Jang Shillong dakini kishabi ngai TFP mapilonong pet nong sumari kayumani happy pada Teopilo Sotun CSC mentakasi Santerik Jemang Arajar Pusau ya ka jinglong try helor kani ka Parisyong Dominic Sabio Bakot Nora is Kasihil District rengkat baru ki hak bat ke jing mentoy bala pensno haka hak dung pa marukon banu mensim bakon amen pilayo paris pertamai tapti kamjam
ขอดเบียงจุอันวดกิสกีมันนี้บัดวันชขมัดมันไซน์เบียงยังกันนี่ก็กอดกีรบาบัลังจุมกามอนันเรโรบัดมันกันนี่ก็ชนงมันไซน์กันนี่สักทีไอ้คุบเลยรู้ยังpara paris bin pertama kan mau kan ni kan ngrak hab lang ro mau lan rei wala da clemention mani langsung shutu sai kadar bha Ars pa Henrio. Ke number jingrai Ars pa Henrio. Ngasim ya kene ka kabu ban panpau ya ke jes ngungu jonga rangkat bat phi ki pai runget ki balayawan ban simmenta ha kene ke jing play paris thamai hanongra phi ki badon hangni khmat jonga ne ke duwan satai siang mani susurok bat satai sa khperding se satai nungkong klem artatien ke jing aingu jonga kadei sau blei bala penyait badyalam yangi nganget bakane kadai ka sandur jong ublai bangelayo sakawai pat ka paris thamai ha ka archdiocese jongi kababut pat nga panpau ya ka jins ngongu jonga ya archbishop Victor Lingdo ya Father Richard Zaran vicar general bat kiwai pat kilengdo kibalong kinong aibot bat kinong pasiaw ya Lingdo sat jongi pilapan pau ya ka jins ani ajong phi ha ka sengruniam Holy Cross Maphilapen kamti yaka kam sarai jong kane ka Paris. Kabalay pat ngapan pauro yak jins ngungu yaki Father Missionary Salesians of Don Bosco kibalatrey hakini ke sampus nem baladep lengba ka Paris kami ka Divine Savior Parish nong thamai. Ban penhe pensan yak jinget Kristen Catholic jong kini ki arteli ki balang sinong nongra bat maulen rei. I want to thank the province leadership team of the Fathers of Holy Cross, province of Northeast India, under the leadership of Father Simon Fernandez, CSC, for giving me this opportunity to serve in this new parish. I understand that when much is given, much is also expected. Pengkop Birom ngidon kejing thok kabang kumne High Archbishop Victor Lingdo Didi Archbishop Shillong Archdiocese Archbishop Beik ngi kipai rungai ka Saint Dominic Savio Parish Nongra ngi dab da kejing sungu ka bakrao yo blai trai kan ra bala kren hapi ban yeu yangi ki babit ban pnyang ya kene ka kardan bathmai ban longkum ka wei ka parish hangne hanongra nag banta kipai rungai jong ka balang snong nongra ban maulun rei langim dawa satya lengba jongphi ngi kwa ban sungu ya kilang do salesian kiruniam bat kipai rungai jong ka parish nong thamai ki balano snyang sa kejing em mensem bar ka jingai jongi nando ba kapor bala pen khamti yangi hapo kajing smar supher jang kapresh nong thamai lakumba san phewar snem khamjor shushu namar ba menta ka kenti da kajing lamu blai ba kajing ibit di archbishop yangi la kenti ukardan cha kapresh ban pen pho pen pheng nya kalong breu man breu jangi kum kenong bodu jisu Sister Rani Mary Pengrop FMA Sister Larissa Pasi MC
Sister Dalang Lin MK Renja FMA. Kublai Shibon ngingai pada gejing wan jong kene ke paris ke bathamai ngin semi ngin sayo Shibon syuk ki riuniam. Mentangi ko aro ban pau gejing sungo ya baro ki padar ki baladan kti bat ngi ki bawan masa kene kabalang ba Charles Pengrok MLA Nong Tamai constituency. I request, please come forward.